Lereng madep nyetan ganti gini ya monggo ya penonton dikeboi dan semangat hatinya yang lain ya dikeboi yang lain tambah ya oke halo jawa mantramu reno tadi gandan yang kalangan itu yo goreng ireng goreng ide sikile mas ngangge jari kang diakal yo lepaskan ora apa-apa gandel lepur goreng dige sikile mas ireng dige yo piye carane ngangge akal dhewe lut yo le bingung sing berat yo berbaju hitam calon pernikahan dari Maliran Ponggok Blitar goreng calon pernikahan dari Kediri monggo desane anak gue Pak Adak yo bilang rodeng gas hei pasti lo hei burung ingat harus manut gaset, manut promotor, manut sing ngoto, manut kalane Blitar, manut kalane Kecamatan Sengat, Desa Kauman, Kelurahan Kauman. Tenang, manut yang kayu, manut botoy, coro jago ayo ngono. Awas. Yo kang dige sikile, ireng dige, goreng dige, piye carane? Awas. Iki latihan, persahabatan, bukan pertandingan, bukan permusuhan. Rodok Allah. Podo sedine, podo sadune.